Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, mga babayami si kuwagama Islam. Yang kaya kapag live tano na padaisag yang kuto pag-usayin tano. So mga adhkar pembeti anu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko kapita-pita nagugyang kutua kagabi-gabi. Kailangan si iko Muslim kagyang kutua malalayunon nagu masisiapya nagyang kutua mga azkaru sabah na lagi dia namambu nagyang kutua azkarul masa. Yang kaya pag-usayin tanoy man to na padid na isag yang kutua azkar apembetian o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada isag yang kutua mga azkar apembetian o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kuda tanoropan nakapuni na daanak na sulaman nagyang kaya lang-ulangwan mga bangsami pemakin nagsagyang kaya live tano so mga bangsa tano sagyang kaya Metro Manila, mga bangsa tano sa Visayas anta akasan sa Mindanao nalagi diyan naman muna sa mga bangsa tano matatago sa abroad. Yang kaya adhkara pemagusayin tano iman to na miyaka buaya. Ako pamako yang kaya di tanoron di ka pamagusaya na taguan tano sa panaguntaman na kilangag tanwaya. Agi isu adhkar sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira akiapitaan sa kanian na diniyan diteru nagyang kutua Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilaikan nusur. Miyabu ba ini? Perumana nakambu kaan tano mimuray sa giyang kaiya adhkar aso Nabi tanwa Muhammad na dinya diteru nagyang kutua Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilaikan nusur. Igira kapita-pita na pembetian tanwanan kamanga padanan sa giyang kutua mapya amal. Igirap man na miyagabi lagi dagyang kaiman tuwa mga oras tano sa Pilipinas kagabi na sumbian tanwa giyang kutua kapusan niya na wa ilaikan nusur sa isumbi tanoro na giyang kutua wa ilaikal masir. Nanto na ibuntalian. Naya buntalian nambetian nakako kagabi-gabi yang kutua Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Gitu ipagalintan noro nagyang kutua sa kapusan igira kapita-pita na wa ilaikan nusur na igirap man na kagabi-gabi na wa ilaikal masir. Inusayanan mga ulama at tira nagyang kana na dua pang ni na padanan sa gyang kuto pembetian utaw Muslim si ko kapipitaan ta ka sa gyang kuto kagabi-gabi at teron yan nagyang kuto dua biatiyatano gyang kuto dua biatiyatano. Ino sa yung mga ulama wanto na imaanan yan. Nagyang kutu akatru atano sa gyang kutu Allahumma bika asbahna
Na aya ko naman na uto na pengeni nakasi ku Allah subhanahu wa ta'ala atika ya Allah misaba perka na kiapitaan kami. Naman to ya kapi-api ni maana. Agian ko to ba paman na pudi na kasu Allah subhanahu wa ta'ala sa agian ko to paman na kaya sumpatinian sa agian ko to mga umur tano. Misaba perka na kiapitaan kami wabika amsayna na misaba perkapan na kiagabiang kami. Naman to. Tigo mga ulama asakaya Allah ipambagay ra kami sa giyang kutwa kau yaguyag. Wa ikadtana minan naum na sakapan imbabaya-baya sa giyang kutwa kaya pakanawami puun sa giyang kutwa katuturugar kami. Ay isa man ito mga pagarian na kaya pitaan ka na si ika makapupuun sa giyang kutwa katuturugar ka na padutwa paman na pengeni nakasi iku Allah subhanahu wa ta'ala na gumipin na lamang takasi iku Allah subhanahu wa ta'ala amya kanaw ka kaya sumpatan pansuumur ka puun sa giyang kutu katuturugar ka. Nagyang kutu man na kagabi-gabi na lagi dia naman bua pengeni kasi iku Allah ami sa babarkaya Allah na kiyagabi ang kami. Pagkasulod kami sa giyang kutu kagagawi. Upamaman kaswalla na kabayaian na ditano kapitaan na guditano misampay sa giyang kutwa kagabi-gabi. Na purod na Upama ko di sukabaya o Allah subhanahu wa ta'ala na ditano misampay sa giyang kutwa kapita-pita. Ditano at tigtano kapitaan na guditano kisampay sa giyang kutwa kagabi-gabi. Anto na ikarina. Sa giyang kaiyapaman na adkar na adin ang mga tao adi kisampay sa giyang kutwa kapipitan nagu kagabi-gabi. Nadin si ko mga bangsa tano, madakala si ko mga pamilya tano, mga tunganay tano, paman na barakat tano din na pagkaw maatawag nagu tuka-tukaw, paman na si fulan na miyawafat. Miyawafat sa giyang kutwa paman na kagagawi. Akatuturugaw no di na paman na mas kagagawin na damay sampay sa giyang kutwa kapipita. Nakapakay paman na ado namin itawagar ka, tunganayin ka, pagaring ka, lolota ka, ginawain ka, ama petero irara ka asifulan, namiyawa fatiman to na dami sampay sa kanya sa giyang kutwa kagabi-gabi. Naginanda ni bunta lagi ang kaiyakaw yaguyag mga pagariya. Ada na paman na kepitaan na ada paman na kira usagi ang kutwa kagabi-gabi. Ada paman na di kira usagi ang kutwa kapita-pita na gugi ang kutwa kagabi-gabi. Napakandagalan tanu agi ang kaiya kapudya tanu si iku Allah ang hulalan sa agi ang kaiya paman na dua ay ni panganda ura katanu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daaban niya nakarga ng mga pagariya. Amya ka buba adua agumiraw ka Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Yang utub mana sumpatian wa bika nahya wa bika namut. Na ayamana utu na ya Allah si erakasu kau yaguyagami wa bika nahya. Sakay makapupa-apaar sa giyang kutwa paman na kau yaguyagami. Nagusira ka panagiang koto kapapatayami. Paman nagiang kaiyadua na pagalindin na paman na isirig ka ginawang ka si ikukadnantan wa rabbul alamin. Nagupaman na swalla ng bentug na kaskanian sa giyang koto siyong patanian panaso mga umur tano. Agigiyang kaiya umur mga pagariya na piyag marakatan wag giyang koto kapakaw marakatan o kapatay. Yang ka iya umur na isa niya piyag mas irakatan. Naman kaditano na katawin no yang ka iya umur tano na kialukan
Nday paman na makapteror katano ron nagyang kaya umur tano na kaya luukan. Yang kaya pumamakin to. Nantay makapteror katano ron na kaya luukan katawan tano kaya luukan sumang umur tano. Anta aka minirami gidin sumanga umur. Anta aka paman na mag-anda nagyang kutwa kapapatay. Naisay niya paman na mapia adi itano di pare-perepetan o di nakakaso-kasuin sa giyang kutwa kumaw kapita-pita nagugyang kutwa kagabi-gabi. Tigong mga ulama aayat tigiran kinidait sa giyang kutwa paman na padsagyang kaiyadua na mialuyag yung kutwa kauyag-uyag gusto kapapatay. Nasukon sumanos siya na igira manuto miyakanaw. Apo unsagyang kutwa katuturugaw. Nagyang kutwa paman nakatuturugaw na paduto sagyang kutwa mautatus sugra. Tigta nuwa paman na kapapatay amay to. Yang kaya kapakaturog. Na igira tuturugon na sumanos siya. Nas imatatago sagyang kutwa paman na may to kapapatay at tigong mga ulama. May mautatus sugra. Nagyang kutwa kaya pakanaw agyang kutwa tao. Naketuusan yan, naguketadman yan, nagumapamula sa pikirin agyang kutwa kauyag-uyag. Sa agyang kutwa paman nakapetay agyang kutwa manusia aginan suka punguyag wallahu subhanahu wa ta'ala. Aginan so tigitan wa paman na yawmal ba'ath masa aswallahu subhanahu wa ta'ala na paguyagan niyan sulang ulang wanu kaad niyan paman na kedinagyang kutwa paguyagan wallahu subhanahu wa ta'ala sulang ulang wanu mga kaad niyan. Miali pan sa hadith amya panutulu Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam amatan ko na sunabi na pitro yan. Idha saykadha ahadukum min nawmihi falyaqul. Igira tigo Nabi tanwa Muhammad amya kanaw suisar kano puun sagyang kutwa katuturugon. Ay mana amya kanaw subu sagyang kutwa kaya turugon na turuan niya nagyang kutwa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Isa panayapang niya ani ka pakanaw ka na pada isagyang kutwa dua. Agyang kutwa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikri. Naimurais tanong penai. Ayaman na ito na paman na biyan tugas wallahu subhanahu wa ta'ala sakanian miya kakaswira ka sa agyang kutwa niyawang ka. Agyang kutwa paman nakatuturuga ko tao na inaloy tanong kagiya may tu akapapatay. Radda alayya ruhi piya kakaswin niyan raka agyang kutwa niyawang ka. Wa'afani fi jasadi nagu kaya maapan nagu paman na tetagumpi agyang kutwa kam bubulawasan na ka. Apira-pira yung mga pagariya mga bangsa tano matatago kira nagyang kutwa kasasakit. Nagyang kutwa kapaman na kagagadamairan sa agyang kutwa margin. Nagupaman na kasasakit agyang kutwa magagadamiran. Nasa katano uli na sukadakalan ang mga tao na tetagumpi agyang kutwa kam bubulaw sa niran. Da abayra na magagadama mga panyakit. Na isa na ipunalamat kasi kukad ng tanwa Rabbul Alamin. Kaupama ko ubad na paman na mabaloy padakas agyang kutwa makagagadam sa panyakit na maragnutua kauyag-uyag. Maragnutua kauyag-uyag. Na sagyang kayamasa na wad na paman na riskian wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapi akan bubulawasan na siya pang kaagyang kutwa mga dua pangani si ikwallah agyutun niyo kita ka pupenalamata ka si ikwallah sa agyang kutwa mga limo yan raka. Wa adhina li bidhikrihi nagu iniidin yan rakan agyang kutwa paman na katedin tadmiyakan si irkanian di nga di katedin tadmi si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Nah,
Sekuda tano rompen na katago isa diyan ka sa giyang ka iya pemagusay tano na daan na kana selaman na giyang ka iya mga bangsa tano lagi di aya radia. Di tano niya sama niya di mentayan nagu si Sapia Ali Musa Ampaso lagi diyan na si Corolain Maruhum nagu si Mix Emrex Pangamaden nagu si Jan Nanur si Subair Madali kataya nga iya pagariakan na alima si Subair salam rakanusan ng mga salam rakasanali magugyan ka na ng mga bangsa tanusan sa Palawan sa Nara Palawan salam rakanulangon so mga taga Palawan na kesampayan nagyang kaya di tanong di kapag live na salam rakanulangon lagi diyan na si Ansa Baguan agyang kaya paman na tengedakan na si Haji Ryan Sarip Malawani nagugyang kaya bapa ka na si Sultan agu si Jamal Mangundaya salam rakasan agu kiinhaka si Bubu Haji Amina agu si Bapa Mayor Mangundaya salam rakanulangon mga tunganayami lagi diyan na gyang kaya pagariakan na si Ansari Abu Bakar salam rakanulangon na mga bangsami na diyan ko tuwa ipsumpat tanu sa giyang kaya dua wa ilaikan nusur. Gumiraw ka Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur na ayaman nagyang ko tuwa nusur. Naginan su huwal ba'thu minal qubur. Naginan su kapaguya gara katano wallah puun sa giyang ko tuwa mga kubur tano. Pada paman na rukun o paratiatan na al-imanu bil yawmil akhir. Paparatian tano so mapenggulaw la sa alungan amori. Na pada mapenggulaw la sa alungan amori naginan so kapaguyaga wallahu subhanahu wa ta'ala si ikulang ulangwan o kadanian. Paman na pagkaswin yang kira nagyang koto ang mga niyawairan. Paman na kapagagagad no wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu si iku muna na paman na adna miya kay sa si kunabitan wa Muhammad na paman na ande manaya paman yan na sumiyatay nagkikaswiro nagyang kotuan niya wanian naman to hira paman na sumabuba ipamikiran napkiisiyan wanto na yung kita paman na suwallah na kaganyan panapaman na uyag niya nagyang kotua kaadan niya na miyatay na miyaloy wallahu subhanahu wa ta'ala tigyan na paman na swalla miyadun nako miyadun rakatano na mas malbudun nagyang koto kapakakasuyan yan sa gyang koto mga niyawatano nagina ni inutano di pagamal mga pagaria inutano di promasay sa gyang kaiya agama kapaparatian tano akad nagyang koto kapunguyag wallahu subhanahu wa ta'ala kadin sualungan na mori kadin supaman na kapumagito nga si ikong mga amal kad nagyang ko to siratal mustaqim kad nagyang ko to paman nakapakasul sa surga nagugyang ko to kapakasul ko naraka jahannam nah gina ni penabenaran tano ino tano ya di paganada gyang ka iya mga galabak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysay niya ukit apaka panadagyang ko to timbangan tano sa alungan na mori nagu isin ya ukit akapakasultano si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Daabay ni kargin inutan waya di pamagusaya kami kalabulubud. Na. Tigong mga ulama upama ko sutaw na batian yan to si ko kagabi-gabi na isumpati ano nagyang ko tawa ilay ikal masir. Nayap man na pembetuan sa al-masir ayaman niya na al-marji wal maraddu ila Allah ginan sutigitan wa kambelingan kapakambelingan si ikukadnan tan wa rabbul alamin ino man kailangan na perhatian tanu su Allah sa tarutop kompleto akapagagama kagi paman na si itanu makapembelingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala aging ko to lalayo na perhatian tanu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata na sa kami na po kami ko wallah, kadang kami wallah na wa ilayhi raji'un na mata na si kami pembelingan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ni nagyang ko to al-masir. Apaman na kambelingan si iku kadunantan wa rabbul alamin.
Sagyang ko tuwa sa mga pagarian na di ka din nagkaubang utamok ka. Nagudi ka din na paman na keubang wanto na ipaman na miya tagur ka sang kaya dunia. Ayabu apagilay na amal. Ayabu apagilay ro na amal wanto na miyang galabag ka. Yang ko tuwa mga sambayang, yang ko tuwa kapamuasa, yang ko tuwa paman na kan jihad, yang ko tuwa paman na al-hajj, yang ko tuwa zakat. So ayan na mga tamukian na paman na yang ko tuwa zakat. Amalan na mapiya. Lagi din nagyang ko tuwa ka sadaka. Lagi dia nagyang ko tuwa ka pangalangka sa kubunta lako pagaring ka muslim. Nago isa nagyang ko tuwa ka pamagugupa, yang ko tuwa ka isa-isa, yang ko tuwa ka PPS kung balalokas, kapag dati si kung mga pagaring ka, nago kikalimuon si kung mga aring kasataw, naginan paman na mga padanan sa gyang ko tuwa mga amala mga pipiya at teriman wallah. Nalagi dia malagyang kaya mga azkar, pembetian tano, di tano di pamangdo si kung mga ginawatan. Nah, tigo mga ulama, agyang ko tuwa ka pembeti aro agyang ko tuwa tao na ketadaman yan agyang ko tuwa arruju ilallah. Agyang ko tuwa ka pakapembelingan yan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Wa fihi anna al-abda la yakhruju an iradatillah. Matatagusan na tigo mga ulama agyang ko tuwa mata na sutaw. Tanu dan tanwaya. Tigo mga ulama mata na sutaw na di din pekaliyo. Sagyang ko tuwa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagugyang ko tuwa takdirun wallahu subhanahu wa ta'ala si eko kapita-pita nagugyang ko tuwa kagabi-gabi. Naed na mapiya mga pagariakan si eko agama Islam nagyang ko tuwa di tano di pakandekal nagyang ko tuwa mga amal tanwa mapiya pengening ko si eko wallahu subhanahu wa ta'ala apiya mababa agyang kayakiyaw siya tano ron na importante na miyaswatano nagumi penggulalan tano paman na aya kapiagyan ko tuwa kapaganad na ingulalan tano. Ilayam tano si kumaginawa tano agyang kaayam yak kabeba dhikr. Aginan so Allahumma kaswina kambu para memorais tano. Ada man na penggiraw si mga bangsa tano at alim inu ka di pusten. Ama piagyang kaaya paman na di tanoron di kateruan na kisurat iyo. Kami ya bubu aya. Apa man nagyang ko to agira kapipita na teron nagyang ko to Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Hirap man na kagabi-gabi lagi daya gagawi miyaw masuk kagagawi nagyang ko to Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika almasir. Balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia sagyang kaya paman na kita taros nyo sa giyang kutuwa di tano di kapaganada si ku agama tanwa Islam. Salam na kan nagyang kaya mga bangsakan, mga pagariakan na lagi di ni Hamna Charif Umpa, salam rakanusan kibayaw. Si Wilson, salam rakasan pagari ko si Namira Mangundakan Maylaw. Nagu si Kairudin Tumbuko. Nalango na ya di Montes Irakatano, salam rakanu mga bangsami. Why? Lagi dia na si Mariama pi makaindig salam rakano si Al-Hajj Lim nagugyang kaya ba paakan na si Elias Balindong nagu si Aisa salam rakano lango na mga bangsami si Umar Abdul Wahab Subu na salam rakano si Firdausi Sandigan nagu si Abu Tasnim Makasipot Almawyag. Lagi dia na si Anisa Mangundakan Tuminuray. Salam rakanu langon si Khalid Maradia Pakir, si Aya Radia, si Sapia Ali Musa Ampaso. Giyan kaya mga bangsa tanwa di mo tayo sa manaya. Lagi dia na si Lumbus Hudayfa, waalaikumsalam, si Uway, yan kaya mga bangsa tanong na siya tanong teman api may ito oras na kumana nagyang kutuwa kanal tanong si agama tanwa Islam pero mananakambu sagyang kaya paman nakatagwitan ron sa diyang ka betian tanong igira kapita-pita agyang kutuwa dhikr nagugigira kagabi-gabi agyang ko to Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur
hudina wa ilaikal masir. Balasan kan wallah sama da kalamapia pagumanumanan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga ilmu tanu katautanu si kuagamatan wa Islam. Perangkum nakaskan wassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.